Sengiphinde ngabuya futhi nenye ivideo. Baningi abantu ke bengihlupha ngalombuzo and baningi futhi abantu behlupha impela kwi social media bebuzana imibuzo ngendaba yakhe uGugu Gumede esimazi ngoMamlambo kuzalo. uGugu Gumede wahamba kuzalo wahamba ngenxa ukuthi wayikhulelwe bekumele ukuthi eyoteta that's why ikathatha i-maternity leave kuzalo. Ababukeli ke baluzakade lokho bebuza impela ngendaba yakhe uMamlambo ukuthi ubuya nini kuzalo sesiside isikhathi ehambile. Uzalo ke lenza enye ipost Instagram, le post yenza ukuthi abantu abaningi lokho bebuza imibuzo ngaye uMamlambo. Benza ke ipost ngaye lapha uMaka Chicken. uMaka Chicken I hope abantu abaningi bamazi ujwayele ukutrenda ku TikTok kwafika khona lapha kuzalo ezobupha yena lapha uvika. So thema yenza ke le post kuzalo wase yakhomenta ke lapha uMamlambo. I hope siyabona escreenini wathi hayibo Maka Chicken hayi ke yaphela kanjalo ke i-maternity leave yami sengiyabuya. Uzalo walicommentile lathi siyacela senathi emasuzi live yesenze research impela sichecka kuma source ethu ahlahle vele uMamlambo ubuya nini because abantu abaningi kade beyibuza ukuthi ahlahle vele uMamlambo uzobuya nini kuzalo seside lesikhathi ehambile. Sithema sithola kuma source baveza ukuthi uMamlambo uzobuya ngawo lapha uJuly. Nethemba ukuthi umuntu ade eyibuza umbuzo ngaMamlambo ukuthi ahlahle vele uzobuya nini kuzalo manje usenayo i-answer. Abanye ade bekhala bethi kuzalo kunesikhala sakho uMamlambo uyafunakala kuzalo. Abanye ade bebuza ngaye lapha uMangcobo uthi uMangcobo bengayithola information yanele ngaye ngisazokubhetha ahlahle zikhiphani ngoMangcobo. Cethu ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video ayingithi ke nje danke ngiyabonga.